Ngisacela ukubingelela nguMangothobane sangoma esiphulo ngezinye isiphulo amathambo. Cela ukukhuluma nanti ibhodlela. Alibhodlela leli la ngemuva. Leli bhodlela leli, ibhodlela elinamandla kakhulu kumuntu osebenzayo kodwa akayiboni imali yakhe. Linamandla kakhulu kumuntu othi mina mkhulu imali yami ngiphelela iphele ezandleni. Umholo wami angiholile uvela unyamalale. Angazi ukuthi ushonaphi. Linamandla kakhulu kumuntu okhuluma kanjalo. Linamandla kakhulu kumuntu osho kanjalo leli bhodlela leli. Wena osebenzayo, wena ozothola ukuthi imali awuyibona esandleni ukuthi ishonaphi, wena ozothola ukuthi yonke into mayifika kuwe ezandleni iyanyamalala. Isizathu sokuthi imali ungayiboni one, kuyenzeka thola ukuthi wena wapha umuntu imali, bahamba bayiphendula, baqeda ukuyiphendula base bekuvala ukuthi ngasasebenzi kuwe. Nanti ke ibhodlela elizokusiza ekutheni leyo nto leyo isuke kuwena. Ma kunemali yakho nje yathatha uyaphendulwa, oneshoyo ukuthi iyaphendulwa njoba into zakho zimnyama, nanti ibhodlela. Nabanye abalinde imali zabo ezingaphumi kanti baqoqela abantu abarong, lezo mali zavalwa. Thola nanti ibhodlela. Into yakho mayisetshenziswa umuthi ukuthi ivalwe, nanti ibhodlela. Nempilo yakho makusetshenziswe umuthi ukuthi ivalwe impilo yakho ingayiphambili, umsebenzi awutholi, uyazi ukuthi wena wavalwa, wafungelwa ukuthi ubani owakuvala, usubathi uyahlola, uyatshela ukuthi into zakho zavalwa usibani manje akekho umuntu ozokuvulela zona. Thola nanti ibhodlela. Ngizokutshela ukuthi lisebenze kanjani ukuze into zakho zibuyele esimeni, uthole umsebenzi, into zakho zikhanye. uMangothobane sangoma esiphulo ngezinye isiphulo amathambo. Batho kuba usadla sensimbi usigwebo sentambo enhliziyo ebomvu zamadoda.